Congratulations. All the best to you. Okutorana kw'orukwera Papa Leo wa14 Papa wa 2007 owekereziya enkaturuko munsi yonna ku biro k'okutangaza abo kugira ngu niwe Papa w'okubanza okuruga omu ihanga rya Amerika omu byafayo by'ekereziya okwihebaho. Papa Leo wa14 amazina g'egenzarwa ne Robert Francis Prevost owabiikiriza bakubize rya Father Bob abo kunda abantu akazarwa 2014 by'okwezi kwa mwenda omwaka gwa 1955 aine emyaka 69 y'obukuru akazarwa omu kyanga kya Illinois omuri Chicago omu ihanga rya United States of America. Nyina akaba ari Mildred Agnes Martinez owafiire omu kwamukaga omu mwaka gwa 1909 kandi ishe akaba namanywa nka Louis Marius Prevost owarwanireho orutaro rw'ensi yona orwa kabiri kandi nawe akiija yafa omu 11 omu mwaka gwa 1997. Cardinal Prevost akakurra omu kayedini munonga yashoma yatunga degree ye y'okubanza omu by'okubara ari Villanova University omu mwaka gwa 1977 yeija yayongerayo yashoma degree ya kabiri ey'ebyedini eyi yatungire omu mwaka gwa 1978 ayitendekero ry'abanyadini omuri Chicago eruba rukwita Catholic Theological Union kandi nabwe yagumizamu yashoma za degree ezindi ez'amateeka g'ekereziya kyete Canon Law at Pontifical University eyomuhikirire Thomas omu kibuga Roma. Ogu akija atahibwa omu kigombe ky'omuhikirire Agustino kandi ebyafayo nibyoreka ngu niwe yaba Papa w'okubanza okuruga omu kigombe eki. Ebyo butumwa bwe n'obwebembezi okuruga omu mwaka gwa 1995 okusiya 1998 Robert Francis Prevost akakora emyoga etari emwe n'emwe omu ihanga rya Peru erimu okwebembera amakereziya okutendeka abanyadini kandi akebemberaho n'amatendekero mingi agarukutendeka abasaseredoti. Ogu akiija yagaruka omu ihanga rya Amerika omu mwaka gwa 1999 bwanyuma y'okutoranwa kukurra ekigombe ky'omuhikirire Agustino omuri Chicago omwogo ogu yakozire okusiya omu mwaka gwa 2007. Omu mwaka wa 2015 akagaruka yatuma omu ihanga rya Peru bwanyuma y'okutoranwa nka Bishop wa Diocese ya Chile itware ryayebembire okusiya omu mwaka wa 2023 kandi omu butware bwe nka Bishop akabaho omwezi wa kabiri wa mukuru w'orukiiko rw'abepiskopi omu ihangiro omu mwaka wa 2018. Omu kwezi kw'okubanza omu mwaka wa 2023 omugenzi Papa Francisco akamutorana kwebembera orukiiko rukutorana ba Bishop omu nsi yona omurimo gwatwire nakora okusiyaho Papa Francisco aferire. Hona nabwo izuba rya Sunday eyebiro 9 by'okwezi kwa mushanju omu mwaka wa 2023 Prevost akaba ari omwaro ba Bishop 21 abasya aho Papa Francis yakuriza kaho bwa kardinali kandi izina rye rikashomwa ha mukoro gwakorirwa hari St Peter's Square. Oguhona nabwo abira commissioner w'ebyobwebembezi ahabwo orurembo rwa Vatican ekyo rukoreka ngu Papa Francisco abira mwinemu bwesige omu byobwebembezi. Bwanyuma y'okufa kwa Papa Francisco ahabiro 21 by'okwezi kwa kane omwaka ogu orukiiko rw'aba kardinali 303 abari hansi y'emyaka 9 orumazire ebiro bibiri omu kutorana Papa orumutorine nka Papa omusya obwato orukwebembera ekereziya enkatolika omu nsi yona. Cardinal Robert Francis Prevost kwahereze kutoranwa nka Papa omusya yatoranwa kwetwa Papa Leo nokwo kuba 14 kuba Papa waherukire kutorana izina rya Leo owabira ryo 13 akebembera ku ruguma gwa 1878 okusiya 1993. Twagambaho nawe mu bantu bambarara aha kibaru kuteekateeka hari Papa omusyogu. Bannange ekyo nakisanyukidde nasiimye Katonda nisiima Yezu nisiima Mwoyo Mutuukirivu okulaba nti balonda ennaku z'omwezi 7 nikigaana
katonda yali alina ensonga lwaki ebyo biro tube tuineho ekihubaro tuine mwihamba konka hati papa nyimwazyo okubasa kubarangirirwe twena nituhurira tutagasire atwire omugisha okutwendeza ebirungi omunsomu kandi okongera kutushaba ninga nawe okongera kutwereka ngo koko asanye nitwe Bikira Maria n'ekintu kikuru kandi nyo nakwembire nyina masikongo Kereziya tehwireho ababiri ne bajangwe Kereziya neho tehwireho mwenye nokushima kwangu kandi simara hangogo okushanga umazima tibekanise ko watebekanisize kandi manyangu habwarahanga remba bazize itimza kugenda kurunjo misho mu butumwa bwo kubanza yaheza kutoranwa ashabira abikirizo kugira obusinge no kwatanisiza hamwe bimuha binte Papa Francisco yabire na ebembeza ekirukoreka ngo Papa Francisco aho yakomere Papa Leo 14 haratandikire Papa Leo 14 hona nabwo ine bingi byarukwenda kushanisa na Papa Francisco wajiro mu bigere nko kurwanira by'ubahangwa okurambura boro n'empunji no kutayira abantu nangwa no kuhereza bikiriza abarukwetago kuherezubwa manyoyi n'abana tabura byo kurya mu nyungu. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.